HETNA bel Kuki channel thuso LAHKHOM ngai ho zo se na bon uni khopha tunin zong van noi mun chung chuma kon thuso LAHKHOM hu anangai khom ke ta hote Duni September ni sim somni ni kho a thuso LAHKHOM ho September ni sim somne segi ni kho a Lebanon le Syria gamsunga Bezel le waki toki tampi po ke zia thina to ki bezing in hi Lebanon gamsunga thina to mi somthumna sagi alhingtan hi chi thu so ze hin Lebanon le Israel ki ka a thulala a kinil kalna ki bauna hata in achil hazing in hi Lebanon Prime Minister pan Israel in technological warfare agamsunga achil hapina chunga United Nation in khauta thulu na achil hapina ding in nge na anizin hi United States le Germany in anapondo banjam in European Union in Ukraine ki thopi na ding dangka euro 160 million hichu US shuma $180 million chu api ki ding un anapongdo ove phalbidap ang hlunding to hlan a ki thopi na chu humanitarian aid cha api u ahin Russian naila go fridge bol hawa kon akaida over api dikun asai je Day lauta thilso sehim chuan ding alom ta akhana September ni sim samlako jinglam in lamka khupi be vengnoma logo school koma numei thisa khatmudo anhi hunung in athinu chu thake sa hopson khungsa inepi nu boinu be aizolan huwa kon ahidan het ahi ekiti thulut ki modung zoizin nupi nu ta sa chunga kai sana hi de chana zia mehet low mi phalo hon abol u ahi ekiti gel dot hai khat chu achi sa August ni sim som langa ni khu azong gangte community complex sa damlo imulai lalthom gangte melhet lo hon man melsi ta na bulu uwa alu changa thi kil zo pi an hetlu pi u an hi achi sa May 2023 akon May day 10 tha chu mi ding a galator in bol khum over infal avel zo si akon thengim sel ihung hi nu uwa kon ang Kuki zo nammi te adinga kine pile khupi len kinaisun lamka kangpo pile cycle le adangdang mun phabem ho hi ang hi tan hi hinla phale ni kho hung chi so chana igam sung u athil so ho hi lungdon le lungzen ta kha chu a hitai mahu a gal iti chan i hin do du hamti het the he lo to hlan in mo pu na nei hon mi pi ki su di na thei lampi khat hin ngai to wa mi pin jong grassroots level akun ipiti hina pha hamti ngai to a hi lo le mai lama sadam la gomara chu e ho ading a nailam cha hung hiding a hi nam sunga tuni chan in data chopna khul chelna ima kine am lowang in kuki zo nami ten gal hin do panwa pat gamle nam sunga thilse de umlo ta ta khamna thei lo la aiza hin khomang khang tha le mi pa khang dong apung zindan kinil na beiza mo chi thezin a in a hi achung chuna aphat chena so do the hi zong le geng banga keloi khomna nu naw chapang thanei lo ho soft spot hol a mi chom mang ding zong ila awa eti the hil khomin ta na hi tu chung thil so hi lai nat le pu nan ta melmaten ai bol naw aga lung lo lai za e hole ho ka thil so kidang khat chu hi tai September ni sim somlako ni khon Department of Information and Publicity Kuki Inpi Jiribam temenglong le none in press condemnation anasodo e demna thopon in asaina a meitei mi phalauten Jiribam mongbung le sejang kuki zo khoni anabulu naw chu national media hon meitei de kho kuki hon abulu uwa asainaw chunga kidang asa anaw aphung do ove Humin mongbung ahi jing se hin kuki ten meite abulu e kiti ki kaldel ahi ati azi chu mongbung hi kuki zo chule mar pau amin sa hinaban a kuki khotam ta azong mongbung tin akimin sa e ati thuponin sai ben a Central Security Force hon mongbung le sejang khuvel a meite thingnoi ho lamla na ave tu mu angai je ati azi chu haptani lingde sung hichi khute ni hi kimana buluna anei u hita ati am ho hin security hon pansa na ho kisan ho pa chamta a hletna anei dan uzong ata lang in hi alang khana buluna hungki pa na ho zo don lovin hichi khute ni ahin security operation kizam in achil ha pi ve ati Chizau ting chule hunga pasal ho chu security operation ding zi in
thal choi lo le kiging lova a u agom kom la in meitei thingnoi hwan buluna anei peji dan u aphung do un hi Kuki Inpi in Kuki zo honia state police hon kizam security operation achil ha pg uwa azo tingle meitei migilo ten buluna azui peji naw chunga do na anei zun hichin ava sa chu meitei terrorist ho atosat naw melchi na ahi ati Kuki zo te huni komta UNLF meitei gargu bol ho pansa zi ta ahi haptani sungtang lova buluna chilha ahi ati tunu kha pen September ni sim samlage ni khochana meitei migilo ten buluna hi vel somna thumta achilha pitawe zong ati boina thua union government in state sunga chamna polu na ding a pan ala azingwa in meitei gargu bol hon ipi phamat in Kuki zo khoni agwa buluna achilha piziun hichu state government in atosan e ati hitize chun central government in Jiribam thua hin tu utangzo lowa sit na alut lo na ding a ki kumlut na anei ding in Kuki Impin nge na anei zin chole Kuki zo khuni to kinai cha apan sa meitei gargu bol hon gamsunga chamle bitna na sata asu boilo na ding a mo pu na nei hon ala do u Aheloute achun do na ding ubin zong het sa na zong anei ve September ni sim somla ko ni khon Department of Information and Publicity KSO General Headquarters Press Community anaso do na a Secretary to Chief Minister of Manipur in Director General of Police DGP le Security Advisor teni anga lekhathot September ni sim somla gup ni kho a ananai na athua social media le mainstream media ho ahung than do na thua gel ho na le dat mo umta asa dan u na phong do ove lekhathot chun Kuki gargu bol kichu na tha hinne mi zako vel galman cha bom tha thei drone projectors Mr. Mangcha theile jungle warfare chai ho chu Myanmar akor Manipur ahung lu ve tia Chief Minister Office in Tulun Amudan asai e am ho chu loi som thuma ki hom over aung lungding September ni sim som ni lege ni khole hut khatna meitei ho ho abuluding over asai hi HETNA achu police department ho het sa ananeza ke mai to pinading a angai cha zo se so tup dinga het sa na anane hi hiti ho zo se hi thilgu go na khat a hi ding dan sangta gin mo a hi azai chu chief minister office a ko in achi sa January ni sim som langa chole January ni sim som thum la khat ni khon zong DGP le Manipur Security Advisor anga hitabanga hi Kuki zo thal choi Zenival Jiribam gamgi ahlanu het hi dan le ging sa a umding al hekathot ana hi Chizol hanga nung in UNLF meitei migilo thal choi arambai tingol meitei lipun hon State Police Commando ke thopinan Jiribam gamkai tamenglong to kigi a Kuki zo ho ho buluna achilha pive ati hitabang chana chu secretary to chief minister lekhathot chun mai lama Kuki zo ho ho buluna kho ta achilha piding over sa na hi ati THUSO document na Kuki zo village volunteers ho limge le chingthei ta meite ke helper hon a hin chil ha pi te ding u bulun ho ke mai tu pi dinga got sa hi ding u angai ze ati gamsung boina thua gampa ma hi dia Myanmar akon hut apang e ke ti thua hilchen na anei nawwa achi sa September ni sim som lagup ni kho Assam refer hon anamat u thanglen kap thu ke ne bi apang garment cha tha le apang a hi ti chief minister embarrassing in anasai na chunga Assam refer sa kon phochet na ima anei povin a hi September ni sim som la konin Information and Media Cell Kuki Inpi in hungal zam thanglin kap tan di lauta akingo anale ahiro lam ta achung thu ki se na chunga nilkal na ananei uve Manipur Chief Minister N. Biren Singh le media outlet phabam in thanglen kap lamdi lauta KNAB ho ahi ti a chule galgu bolto akai mat naw chunga statement cha le hon Manipur gamsung boina thu hi lamdi lauta a haido nom naw khat hi ati Myanmar gamsung boina si a hungzam thanglen kap hi kalman cha ima to akimat laudan hi Molcham police station a kon phachen hi dan le gamkai sunga chamle bitna susia boina sansa benading a selon kemato Assam refer si opan galzam Kuki zo mipite chunga manipulative tactics achilha piwa san hola khat hi dan zong ata lang ove Kuki Inpi in gamgi chin
Atau state le central first hon ahung galzami pi ho case ho hi ching thei ta le kho sana nei ta abui pi ding vinzong ange ovin Myanmar gamsung a cham le bit na om ta lo zia hung galzam ho su gim na le dan di lo ta a gargu bolto sei mat na anei lo na ding vinzong apong ove chule media outlet thuso di lo ho a Kiveiden hon thu di lo le akai se besa thei thulun ho anga anading vinzong asai uve embarrassing in avelvel a sim thulam thule gal si so na thei thu sei achi pizing hin gam sunga kuki te su chimit na dinga amat ta in pan ala dan ata langna hi ati chula government of India in agang thei pena thu di thu ta omdo na ding a thu hil di lo chil ha pi ho chunga khauta a na to na anei na ding zong nge na ane uve Manipur Congress Party hon tulaita a viral hungchi Chief Minister Secretary and Geoffrey LAHKHOM Kuki thalchoi zakolam Manipur ahunglut novin meitei te kho bulu na anei ding u ahi kiti thua hin ha ta a kho sa na nei uve akiti Hechi thu to keman in Manipur Pradesh Congress Committee in media ho address anabol nawa agang theipena thu so chu adi lo so thingna anane u angai ze ati Party Working President Devabrata Singh in asaina a thuso ho a thulu chomche a in abang loi khanin zo thu a hi ati hezechun mo po na nei hon hi chi thu hi khulchil na ne u angai ze ati chule I ham te a thulu hlem a hi kha le thuso di lo him podo a thezal ho mat na a u angai ze zong ati dunia ding in thuso hi chan in akichai tai thuso tha imu ki ka ovin na bon un mang phal chibe